Na ka jingbam yo ya ka jubab la palat shisnam halor ka jingdawa jong ka neutrab youth council war jantia circle ban shnapan bha ban a ya ki jingdan kam jogi primary health center kata ka pedeng syakap ka jaran bat ka dauki lembat di ka state dispensary padu ban shnapan bha ya ka community health center nong talang war hadian ba ka seng keladap ban bu da ka jing tho ha ka snam ar hajar ar pusau ha ka director jong ka DHS Henry kat hadu menta empat yo jingtep halor karai ka baki shim. Kani kala penlong ya ke HYC war jantia circle bandit bud din biang ya ketika kam. Haka shi tarik unai lur ar hajar ar pusan haka office tarik kam jong ka DHS. Hadian ke jinga kundu bat ka director ka DHS unoy alam ke HYC usamla yo dahun ki shila ula pentep baka jingwan kundu ka seng ya ka director DHS kadai ban bud din ya ki mat jing dawa jong ka seng. Henry ula pentep baka long ka balingo baka jing tho balada ban bu da ka seng mensham snam haka director barim kam sham lapoi shekikti ka director bawan ban shim ti thamai. De halor kata kanong rim baka seng kam sham la yo jubab AA. Nalor kata uloong baka jinga kren bat ka director DHS kala kular ban shim kia bat ka pentep ru baki dan ki benta ki bakin sale kham kloy bat ki dan ki ba kindang hab ban apshwa ka HYC wajan dia sakir ko jelam jang presiden yelayo ban wani kendu bat di DHS director apa ya kan dengan department pon headquarter Usulong tegai jingwan hi junyi kalong ban yuan full up ya ki issues kibanyi lawan bu jingho last year benai banyo artrik aja absal tegai jingwan junyi mtaksi banyu yo ban ya keren ya thiri ki hadu kanu kata kajing proses kita ki mat jidwa junyi kaseng kibanyi labu hagini ki snem beradep te kowe golong ke masasi tolong ba ini di direktor penasuan temai impat atibha dia kini competition ke banyi labu last year te nyilai keren ni badi be ila don ki point sebagi la take up nak liang ji ila awan juri bila ka jong ki kmat ste te hajin shani ong balai pi slam ban ai ni kata ka jubab mo haba ni lasir ni lai kendo ba direktor ki ong jin ai jubab ni step by step ya kini ki points ki banyi la mention sei Henry kane ka jingtho ka banyi pha ya direktor ka shempoi sepo ka shaki file jong ki bade ban pej tani ong to kam lele ya kata katu hadu legend up system ni la ya sha kata Henry increment scam ba kini ki mat jidwa ni kelong ki ba siso ka jing ya keren junyi meneru kita di direktor ki ong insa shim ki ki mat ban kin sai jingtho ini hagini kini tayo bansawan bat ki ong ru yani bagi dan ki points ki mat jidwa jong pi kaseng ki banyila ban ki banyi balong fulfilling mah balong ano ki bagi nila ban penur long don ki bamimla te nila kren shai ba di director ba ide ban misikia nomor dan page ta kini ki juwan ni kolong ban renovation ban upgradation ya kini ki primary health center mo adu ke penishkap ke dauki state ke pedu dispensary bat kena telang CC te ngadu senam hajar arplai ru obenai Oktober Sprotrik ni wani kendu ia minister concern ru i madam Amperin alu tu kopor ila pilar ini ban mandon kata ka joint inspection mo nak liang ji re nagita bom laki atu kopor bagi adin katu gane benai ila kontes no itu election MP Tadi nak liang junyi kaseng pat ni kuat ban manfaat kami syai madam nak liang junyi kaseng nyimdong kamsyu ba piluan kata ka joint inspection nak liang jong pi ndai ni kuat pin pelurlong no ya kita kimat ki dua junyi kaseng namar ka ki jidung kam jong ki hostal kita ki pa ada time ji kimla syu ban apin do namar kini ki isu penjiwan kita ki pilong jinuin ki padong kam ya kaman dang pun syu ki jinik jenak ki ba impat mention hang ni dia nak liang junyi kaseng ban kia ye director mele bani ship kia te kumbangan shi brief belum malah si hadu mentar kidang ka building gang de building ke barim ke badontang santeligi kamera kolong katnya pa ag bagi pedongkam te bat ke baaro kidang shortage pelat ya tiki staff mo minta kidang dontang kendai ngot satu kopor te iwe doktor we pharmacy LDA lah bat laingut IMM bat ke 3 grade laingut I grade 4 te hadu mentaru ka dispensary hadu mentak ki padlik kata ka repair neurosion hadu kendai snap
te ya ka prinsip bro kaju hi kalong ban kinchina thamai ga building namar ha prinsip ta shap slap mulu mala ta shap slap ki por slap ko stay jadi doktor bapli kila jinjar namar kitunum kila petlio aduk tentem bagi hab yang lagi debor bat kita keyboardi kenang bikin yo ban dong ban semar kita ki patient joki aduk kata ka kecik bayi kenduk kidang sacrifice bagi kita laya kata kajing tre yang kita ki bayi pak video ni te bat ka miska bro adu mentar ka ambulans adu mentar ka susah korang baik untuk kimsem yo syu pedangkam nomor kala rimplat te ya kanu telang isi ru kladon ki point sadu ini kendai teli mati laya keren kimat di pedangkam ya ki ya kapus hemobatik mah nomor handu mentanya pada yo kapus doktor hemobatik di doktor yang ne ini dalam nyala yo ada sanction pus dengan saya ban posting no itai doktor te nilai keren ke x-ray ya ke scanning ya kene ke rainwater harvesting mah kene ke hospital ji finish day kun telang ka kundu ya benar aport telang niste ka kam duna ka umar market ke hospital bandron dek basuk dari doktor hatu kuar ila ai ni nang cito panila konsol bi cinta ni yo ada kene ka harus kene ka rainwater harvesting mah system kan suge mar for maslap in lum tinlang ni nugum bagi orang kampat aki kuar ke bagi dongkang Siru kaju kita PPC ru kita kila deban kalong dibledet mo ke condition jongga building jongki adu kepada cima yaki patient pada ki staff ya kene ru nilai jito syai director last year but syai di madam amperin saya ajar play nila stick ru di hatu ki por kata petition nila stick but kidur kidar panila tak banila bu aka aplika ke memerdam ji itu ki por but kermen scam tak ada bang ong nadu mene haji sani la de ban dan ka joint inspection but minister concern dari kalian ji kaseng kam ini kema nyin la shu ban up ya kata ka inspection ren ko ban penulong no ay taki kimat ki jiwa jong seng naman i minister concern shekiwe konsi mo i kasmat ban la joint inspection re ke jong nyi la kalian jong nyi isai call mo isai follow up ini issue lanu nyin jo re ka kampat kamsha shu dan i pat kalong ipai-ipai kita kordit nakapor bat ka government kada sikising sting umat ni kali ni kaseng bagi government ko kam kuat bagi beriu kin nondong bagi wan untuk sesor ka blok kali ka penjar duk ya kayok kuat jong gi beriu ni jindal abiang gini ki facilities hakipok ki hospital gino kondol ndong kam shoot banding wan sene let's say ki blak don sene oi kila biang ki hospital kila jan ki dong kam shu ban sina kita ki infrastructure ki prepare kila dong ki private hospital hede ki joni bapli steng senya dinonya be sudu shulong kam dai ki baso biki kat pi kum ka padu state dispensary kum ka peneskap kim don ki ambulan teng ki hab kit do wada ki kali pulit don ki jaj case antero ki pulit bapli ki hab pensa daga ki hab kit daga gypsy jong ki bagi libu exhibition kemun hadu kata ke kes ka involve kami hakati ceka ji ka bat kenyiban kia halor kanero bakin state kloy gini jingwa ji kenang bagi jing toy ki long hyong bye bye ai director meneki ong don ki issue semua ki banila apa urlong don ki banyi omla ndre maka pak kadang suwan temai kelak kadang su tip tang ya kata su tip malu malai ki hospital beladon apa solution mo ko mengejaran nong telang pensikap pak doki kelati ndre kan ko file ke banyi la submit last year hai tu doktor haswa ju i ndre kampat juga kata jubab ndre mene patantani la ya keren bi ti ong whatsapp ya kata nomor kani ka citi ke bapi ai kampoi aka aki officer bani page ndre kila yo pada koda da gawe ndre ni ong kam lele ke kumba ong ipi compare ya kata ndre ai begini gijing tho jini gini gimat jing dua kilong kiban an mentoy yo pai bai niam kuat bai borok kini gijing dua jini gidei olong kilong kiba job kilong kiba ulong nomor kini kumbong pi gidei gijidwin isu kibrong kame hakmat pada sarkar kamla benset ob ikini ikini ki kimat gijing dua jong pai ba ke ipat ni community yang sarkar
contohnya kami nanti man ko pori ki beri bagi lek mi siapa ki private hospital ki private ki lah ban ki penpiang maksud tu ki private ki kuat ban tengkiu ya ka hospital jong ki te boleh pat ki government ki mla kana ru kadai ke we ge jing kili yak soka boleh ki we ki lah boleh pi kat ke government himla ma sanction ni kin te ni ban kia ya government ba kadai ban penpiang ya kita ki jidong kam jong ki hospital ki badang pot tanang kedang ko ngono telang sisi nak do ba upgrade de ka hadum ta tang we specialist doktor empat don atu kam de ka jingleran ni yak sarkar kat kum ke jingir research ni lawan ni la sedang man pun ni perlu kum hasora kum hapursla bat ki we jeka kita ki tanjis jantia ban ribhoi ki don ki specialist ki don ki specialist ke pe ki khmat ki skor jong ni par hadum tanya pan ya ka sarkar ke pat ka ban le yakini ki jodong kam jong ki brio dadak soka kadang kuat si kuat pakai brio bikin omlik sim dua isu syaki hospital ki jong di government kadi ban bakli maka matang tengki brio unji minta ki le syaki start oi ki doktor ki ladam ki doktor hadu kan ki laban ai kata ka service apa ki jong kam kergum kan ga juk tamani nimdon tebat ni community ba kene ke jingkren di bukan poi sudu ka minister konsum ke ban proses wood ya ya kata ke jingkula ke banyila kerana duk hajar pula be kana ba upai ba unyo jing tu kemarin ni upai ba kijit ya pi bakin yo ya kata ke roy ke par shin om ba shin jit tang mesin yukular ke banyila yo kata ka petition lagi yang ki kunhun ba per banyila kemen bersyukur be ka file ta banyi kuat ru ba ka file ba ka long proses bakan ya syakmar kenang ba ki pai ba kin yo ki jing toy hakini ki hospital ke basakar bakal amang bakal abu hai kentot bakero per bikin yo kata servis lembah kita ki doktor lembah ki kata servis ke bak sokar ke abu